svako od nas u svojoj mašti, u svojoj glavi, u svojoj svesti ili podsvesti ima neku imaginarnu osobu čije su osobine idealne. Dakle, osobu po svojoj meri, možemo tako reći. I kada naiđemo na konkretnu ličnost, na konkretnu osobu za koju pomislimo da bi mogla da bude upravo ta, a takva ne postoji u realnosti, nažalost, mi joj je nesvesno, najčešće nesvesno dodelimo upravo te osobine iz naše mašte, te idealne karakteristike koje ona zapravo nema. I tada se naravno zaljubimo u nju, ali u nju onako idealizovanu kakvom smo je načinili. Dakle, zaljubimo se u jednu ličnost koja zapravo kao takva ne postoji, u kombinaciju njene fizičke pojavnosti i osobe iz naše mašte. I to naravno dovodi kasnije, posle te prve faze zaljubljenosti, može da dovede do razočarenja kada se uverimo da zapravo to nije to kako obično kažemo.